نور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga katautay ng Quran, hatiranan, alhamdulillah, yan ay sabkitan niyo zaman na ito ini. Sa tayong gulumulya, aming tagsukusin waktu ini, arilaysad na yayaon, di na magpaluhay. Tukbal ko siya, wairun na rukayin din kan sa Abdul Nasir Abdurrahman. Yatafadal siya datuhu mashkuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Wa qala jalla wa ala qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurun rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain itu mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Tiari na isab kami mga kamauma asan sing kamu ha kabiaksahan. Gumanap na isab kami pangadjian. Hiatud na mo maun pahadarat sing kamu. Amin masih rakita ni wa pangadjian bunga sin pag-iman. Bunga sin pag-iman. Pasingurun kita niyo, paupihun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin pag-amal sin mga sila bariman, usugi bang bariman babae.
Sabab sila yadto. Inki anugharaan sin Allah Ta'ala sindua ni'mat sa lagu-lagu. An-najatu wassalama. Nasalamat sila hakabuhi. Iwan masalamat sila hakamatay. Iwan nagparuntungan sila hakabuhi. Damik kaya nagparuntungan sila hakamatay. Halikusan sing kabayaan sin Allahu Ta'ala. Bukun halikusan hakabayaan nila iwan kabayaan niya. Mga anak po, in ganap pangadyan yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat hasuratun nur. In ayat ini hikakay man tagunun. Hikaruan niya ayat hasuratu Ali Imran ayat hikakatluan tagisa. Mga anak po atiranan, inhalawm simpangadyan na tuha ayat dua nasabut. Pagsaddiya sing kabuhi, pakabuhi. Pagsaddiya sin kabuhi, pakamatay. Impagsaddiya hakabuhi, pakabuhi. Kauhaan tagupat kajam. Ayaw na to lupasun. In ni'mat dihil katu tanyusin Allahu Ta'ala. Hawak turum iwan hawak tu adlaw. Demikian mga anak po. Magdurunggo-dunggo katu taniwin musim. Amin piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakuyakan halauman niya. Awat supaya mapindah. Supaya kagantian. Supaya manusia magbalik pakabayaan sin Allah Ta'ala. Tay kuran nila na ing kabayaan nila. Iwan sing kabayaan niya. Sebab di dato'y kapag lagi hakabuhi. Aula-aula na hakamatay. Mga anak po. Yari kita niyo hawulan Sya'ban. Haruhulan na kita niyo simbulan Sya'ban pag-ubos yaon bulan Ramadan. Bang auno nim pangasu. Uno baha insaddiyahun na to. Habulan Sya'ban dahon na to. Pagdatong sinbulan Ramadan. Uno, inhinangun na to, sadyahun na to, amin sadya si mga bariman na kauna, urulon na to yadto, sabab sila yadto mga tao, na salamat, iwan nagparuntungan na kabuhi, iwan nakamatay. Mga anak po, imbiyayta sinallahu ta'ala, Quran mahamulya, Iban biyaita sinjunjungan na to alayhi salatu wassalam insaddiyahun na to silatur rahim. Pagpahugot sin pagkasilasa. Amo yan impanagnaan nikmat dahil mga nikmat sa lagu-lagu. Pagkasilasa. Apabila wala doonin nikmat pagkasilasa, pagastul, pagdugal, ampain sifat pagastul iwang pagdugal, sifat sinmang lalarak, sifat sin mga sila nakatubajil hakabuhi iwan nakamatay. Dahil nga sabab yan, dahil nga panagnaan nabi iwan pakahinapusan nabi iwan rasul.
inpira kanila pagkasi iban paglasa hipapahindu. Mga anak ka po, day kuman dumatong in bulan nakawid da indayaw niya upamakon magtulak unin dahon na to sadyahon dahon na to tumulak. Sin pagdatong yaon. Na balikan na to mga anak ka po pagkasi iban paglasa. Di man jari rumatong ini nagdara kausin pag-astuliwang pagduwal. Dahil nga sabab yan, firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Pagtaat kamu patuhan niyo, iwan pagtaat niyo in naraak maun kaniyo kahinapusan Nabi wan Rasul. Nabangyad to piyagtaatan. Piyagtaatan marayaw in Tuhan. Piyagtaatan marayaw in naraak maun kanila. Firman sin Allah Ta'ala, la'allakum turhamun. Supaya kamu kaulungan sin nagdaak, iwan supaya kamu magulung iulungi. Bangsa dyan nagulung iulungin umat haulihan, sila'y masanyang. Ita habadyo sadya matawd badyo. Sa sakatan sadya matawd sa sakatan. Ba't bang jari magkumplin, kakumplinan kita niyo sinakaw na may ta piyabidda sintuhan. In silaway sa sakatan nila, in kita matawd. Uno yan tuan. Al-istiqamatu ala ta'ati wal ibadah. Sabab, ang pakita niyo muntul, magtaat patuhan, iwan magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niyon tulim pagtaat, iwan pagibadat pa Allah ta'ala, at tagir at tabdil. Gantian mo mangi, pindahan mo mangi. Imayta, di kapag lagi mangi. Magulo ko magparoon si mangi. Bihaon mga anak ka po. Yuhulid marayaw sintaw mangi. Ayaran marayaw sintaw mangi. Ada punim bariman usugiwan bariman babae. In iayaran nila pagkasi iwan paglasa. La'allakum turhamun. Ampa kamu magkasilasa. Bang wala doon yung pagtaat patuhan, wala doon yung pagtaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam, negative pagkasilasa. Bang wala na roon yung pagkasilasa, ingganti niya, ako'y marayaw, kamu'y mangi. In Allah Ta'ala magbayta, hisiuren ka to tanyo marayaw, hisiuren ka to tanyo mangi. Adapun bang kita ni magpi na aung paggapi, gapian mo, imbaran mo, gapian mo, imbagay mo, gapian mo, nyadto. Mga anak ka po, umat na kauna, di kita niyo magpalayo, doon na dyan sa sinabi. Mataod nagdaawa. Indaawa nila, malasa sila patuhan, malasa sila panabi. Takawa daawa. Nabangaon nagdaawa, ang paghukom, pagpagwaon kau tanda, papagwaon kau baynat. Amin nagyan kau malasa kau. Malasa kau patuhan. Malasa kau panabi. Uno in alamat, uno in tanda. Nah, mga tuan. Yata sin Allah Ta'ala immatan malasa patuhan. Yarin pa man sin Allah Ta'ala.
Qul in kuntum tuhibbunallah. Baita isala, o Nabi Muhammad, ya kau Nabi kahinapusan, amin mga sila, naglapal, nagdaawa, in sila yan mala sa patuhan. Baita sila. Fattabi'uni, papaagara sadya sila kayo mo. Papaagara sadya sila simpang Hindu, piyahatud kumaun kanila. Aturayan tuanin luhay. Na. Fattabi'uni, baita sila, agaraniu sadya, in piyahatud sintuhan maun kaniu, agaraniu sadya, pagtaatiniu sadya, in unu-unu na, hiyatud, tin nabi, maun kaniu, daing Allah subhanahu wa ta'ala. Naunuin dayaw. Unuin dayaw simpaglasayan. Bukun kau bunal malasa patuhan bang kau ri makad. Bang muri pagtaatan. In naraak sintuhan maun kay mo nabi. Na bang mo yan piyagtaatan na. Iyagad mo na. Indayaw niya. Yuhbibkumullah. Alasahan na kamu sintuhan. Bukun mahunit, kahunitanin tao. May maglag siya sinatulan. Bang sadyain umat tinimya kada kabayaan sintuhan sila ni masanyang. Pula mo nagkasakit na in makamatauran sabab sin taud sin pagkaon. Inni mat pagkaon. Kaya mula kanila. Inni mat pag-inom, kaya mula kanila. Wala napakay pa, kaya sa kanila sintuhan, wala napakay pa, kaya sa sila magkahipa kaniya pa kaniya. Na, yuhbibkumullah. Bukun imbiyay ta, kalasahan kamuhi ama niyo, kalasahan kamuhi na niyo, kalasahan kamu sinakura niyo, kalasahan kamu sinansam niyo, kalasahan kamu simbiuti niyo, bukun. Kalasahan kamu sintuhan. Kung may tayad to, inla sa sintuhan, dihilan kau, kasanya nga nakabuhi, dihilan kau kasanya nga nakamatay, in kasanya nga nakabuhi, masanyang inatay mo, masanyang insuara mo, masanyang impituang gaw tabaran mo. Nabangway, miumuga kau. Kakasin kau miumuga kau, may tas, tagawn kau sin pulis. Lialag kau sin NBI. Lialag kau sin auditor. Hindi kuno yan. Na, yuhbibkumullah. Bang sadya piyagtaatan niyo, innaraak maun kaniyo nabi iwan rasul. Kalasahan na kamusintuhan niyo. Ini karwa, wa yaghfir lakum junubakum. Papasun na indusa niyo. Wa ibihan banos dosa sin manusia masa nato ini. Dosa hapagdungog, dosa hapagkita. Aula-aula dosa hapagatud. Dosa hapagpanaw, dosa hapagpasyal. Saan niyo mga anak ka po? Bukon liang kita pa, di pa pagpasyalon, pagpasyal kaw. Sa bangkaw na naog ding haway, harap magpasyal, nagdarakaw hanggatus karayawan, suway pagbalik mo hanggatus kay man. Nabangkaw manaog ding haway, nagdarakaw karayawan, pag-ig muring habay, nagdarakaw hanggatus karayawan, pagbalik mo, hang tunga da kumaning karayawan, ay nakaumig din habay. Makasusayaw siya habay niya, naubusing karayawan. May tayad to, naiging paglasa.
May tanay iging paglasa. Sabab sinaon diungog niya. Sabab sinaon kita niya. Wa yaghfir lakum junubakum. Alasahan kamu sintuhan. Bang niyo iagad yan. Wa yaghfir lakum junubakum. Papasun na sintuhan indusan niyo, gantian pa. Papasun pa, gantian pa. Wallahu ghafurur rahim. Bangaon dusan niyo sinakauna. Hakuti ka nagtawbat na kamu, ubos na. Yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Gantian na sinallahu ta'ala mangi pamarayaw. Indayaw simpaglasa. Indayaw simpaglasa miya kada kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yan tuan insadyahun singkitan nyo pagdatong sinuno. Bukon magsadya rin na. Di kau mag-iingati, di mag-iingatin, di matung iwansin, di atungan. Dahil nga sabab yan, bang muwiak kita-kitaon, panagnaan sin Ramadan. Magtarawi, anahipoy masjid. Hakwa, di maubos. Suwi hakwa. May baon pag mga pilay room, 5 room, 2 room, nabiya singkari asali. Himay tayad do. Wala didto yung kuyag. Wala didto yung lasa. Wala limasa. Wala dakimuyag. Ba't bangaon kakuyagan niya ka, mandubulon niya na. Kayan mga tuan. Wala kimuyag, hindi matung. Wala dakiuyagan, hindi atungan. Di mag-iingat, hindi matung, iwan sindi atungan. Nah, Qul ati'ullah. Biyaitan na isabi karuwa. Pagtaat kamu tuod patuhan ni. Baitaan kanila yakaw nabi kay napusan. War rasul, iwan pagtaat kamu parasul ni. Bang kamu nagtaat panabi ni iwan parasul ni. Aon, upat karayawan ni anughara kaniyo sintuhan. Bang niyo agarun na. Di na kamo magtaat halalin niyo. Hasahwat niyo. Hapikilan niyo. Sakawa, inpikilan. Innapsi iwan sin syahwat. Piataaluk, papagtaat patuhan. Iwan parasul niya. Aon hirihi sintuhan kaniyo karayawan. Hakabuhi dahon niyo mangarap paadlaw kana. Wala nakiarihi labulan dugaing. Hakuti ka nagsadya ka mabulan Sya'ban. Dahon niyo mag-ibadat pa bulan Ramadan. Hirihil kaniyo sintuhanin upat. Qul ati'ullah war rasul. Baita, nakaruan ng kul, baita itud sila. Ay mo papagtaat na parugaing. Patuhan nila sadya, ibang parasul nila, ampa sila kalasahan. Na, unin hirihil yan sintuhan. Tus idu, pasanyangun kamo. Waisin masanyang. Tiyo sin masanyang. Mataud sin masanyang. Uy, maita. Sabab nakapanawang siya. Nakapanggdihil siya. Nakapagsarak ka siya. Nakapagmura siya. Nakapahayang siya. Tusido. Buko ni isa niya sa dyan si Manyang. Buko ni isa niya dyan di maraw parasahan. Naparayaw niya. Napatunong niya in nagtatangis. Napaig niyang karukaan sintaw na sususa. Antuan, insadyahun na to habulan ini. Dahon na to magbakibansin ni parasin Allah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan. Nah, ini karwa uno. Tuflehu.
di kamu himinang sinhinang way pahala. Way untung. Wala na kamu nakauntong marayaw, hakay banan bulan, hakay banan adlaw. Nagdara kamu simpag sadya untung habulan sa bandahon pa bulan Ramadan. Intaw nag-usaha tabo apabila nagbaya untong matawod. Nagkakatawa in nagdararang, nagkakatawa in busing niya, nagkakatawa in darangan, nagkakatawa katantan, sambil taumpa niya, sambil sa sakatan niya, daakon niya sa sakatan uyum kau mayta, untong. Labing kuyag sin Allah Ta'ala. Hindi damisanin Allah Ta'ala magguna karayawan, siya yung magguna karayawan, may ta siya kiuyagan, may ta makuyagin Allah Ta'ala kaniya, sabab amanu billahi wa rasulihi, sabab yuti'ullaha wa yuti'ur rasul. Nagtaat siya pa Allah Ta'ala, iwan nagtaat siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini katu tunsaru para tungon sintuanin tatabangan kani. Panghati na ito yung tatabangan sadya suway halong buno. Kauhaan tagupat ka dya magkagunahan kita ni tatabangan sintuhan. Buko ng kagunahan na to tatabangan sintaw iwan tao. Bang, magkagunahanin tao tatabangan sin tao iwan tao, bunga na sin tatabangan sin Allah Ta'ala kanila. Yan mga anak po, tunsaru. In tansurullaha yansurkum mayusabbit akdamakum. Bang niyo iagad, in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabangun kamu satru niyo. Isin satru na to, hisyaitan. Ambuson kita ni wadlaw-wadlaw. Ambuson kau sindum. Hapaan kau sindum iwan adlaw. Tikupun kau sindum iwan sinadlaw. Way inu-inu sintaw, naambus kasiyayaon, natikup kasiyayaon. Way inu-inu sintaw. Siya imbar iman. Kauhaan, tagupat ka dyan, kaya pakay nila yun. Uno penhirihil sin Allah Ta'ala, kanilawang sila nagtaat patuhan iwan parasun. Tururja ko, papagbarakatun sintuan ng rejiki nila. Di malupasin rejiki nila, hikasanyang nila kabuhi, iwan hikasanyang nila adlaw kana-kana. Bang yadto nagtaat patuhan, hikarihilan sila sinyan. Fa in tawallaw, nawang kamuri magtaat patuhan, taikuran niyo, agarun nin pikilan niyo, agarun nin akkal niyo, agarun nin napsu niyo, agarun nin syahwat niyo, sining katanyad tuwairun den kaniyo. In ikaw, ipon kau sintuhan, in rejeki mo kumukundeng kayo mo. Fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Sabunal-bunal tu din Allah Ta'ala. Di niya kalasahan ng mga tao nagkukupon. Nah, hindi magtaat patuhan. Hindi magtaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di maingat manglasa, di daisab siya maingat kalasahan. Mga anak po, Rasul sallallahu alaihi wasallam dimatong siya pa mga sahabat ganarul. Hindi siya mga sahabat ganarul yan. Amin umbul hambu kakabuhi nila magsadya sin lutoon pakamatay. Ngayon kita niyo biya, uninday ko na, wangunin umbul hambu. Dimatong siya madto pa mga sahabat yan. Nagpupun-pun. Saka wala pa siya rin maratong, biyak siya sinambuk, pilihan, sahabat. Ya Rasulullah, man najatu wassalama,
Uno ini kasalamat. Uno ini kaparuntungan nakabuhi sintao. Maingkan way hiluhala. Bukong biasim mata sa tayo ni halawmbay hiluhala. Hataas kantil hiluhala. Naguulin sing silpon hiluhala. Hataas sa sakatan hiluhala. Sa way inu sintao. Biasin sa kaula-ula. Wayroon problema. Na, uning kiyaweta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in masalamat da, mahayang da, masalamat siya rin nga kasusahan, dunya iwan hadlaw akhirat to, bang niya mahinangin to ini. Number 1, adaul faraid. Bang niya hikatunay in pardo hak sintuhan kaniya. Intaw yan nasalamat siya. May ta siya nasalamat. Halawm siya pamalihala sin Allahu Ta'ala. Di niya kakausan imbaran niya palihalaun. Sakawa, bang niya tiunay, inhak sin Allahu Ta'ala rung kaniya. Adaul faraid, awil wajibat, hi tiunay niya. In piardo kaniya sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Biya na sin rukun Islam 5, biya na sin rukun iman 1. Intao yan, an-najatu was-salama pid-darain. Pasanyangun siya sintuan diha dunya, iban hadlaw akhirat. Hikarua, al-ittiba wal-iqtida bir-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini karua, makad, iwan simingud, hajunjungan alaih salatu wassalam. Agarun, inhiya tudmaun kanya sinjunjungan. Iwan singuran niya, in pagsambahayang, in paghaji, in katantan yaun, singuran niya, in sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang di na singuran sin tauin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pasadun nas. Maghinang na kaniya-kaniya manusia sing kabayaan nila. Napapatahan yun yung masa na ito ini. Tahan yan mga tuwan. Al-ittiba, magad, wal-iktida, simingud, sin piya sampay sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Kahinapusan Nabi Iban Rasul. Ini katu aklul halal. Kauna sadya marayaw. Aun pagkaun mangi, aun pagkaun marayaw. Aun pagkaun lasun, aun pagkaun bukun lasun. Aun pagkaun sing kanabihan, iban sing karasulan, iban sing mga bariman, didto kaw. Aklul haram. Wasurmo, iban sing pag-inom halal. Nabang yan na kaya tunay, nasabot yan doon. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam kaniya, an-najatu wassalamatu piddarain, nasalamat kawa kabuhi, nasalamat kawa adlaw kana magkagunahan kita niya ito mga anak po. Aula-aula, pagsadyahan na to, ibadat, pagkasiwang paglasa, hindi ay takatutan nyo, yari pakita niyo hasaban, pagdatong sin Ramadan, asal aun diara na to luto-luto, aun diara na to ganap mangganap, iman dubulun sin Allahu subhanahu wa ta'ala, sabab piyabidda niya in pagpuasa rin nga kata. Natubtob na rin to, mura-murahan, uuhon na to, in jasad na to, sa lugay na bubutok, iwan sinya walihan na to, papagtaayon na, papagtaatun na to, papagibadatun na to, hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at tawfiq was sadad
وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.